May deklaraya ing Mayo anting bulan daring Hortelano at Manason kapamilatan na ng Presidential Proclamation No. 33 ang mipirman inyang May 21, 1989. Nasa nanining kilalanan ng maulagang papilatang bagdareni king laban king kakaluluan, seguridad king pamangan at pamagpatibe king sustainable food system. Kasabi na ninipepalwal na ng Department of Agriculture o DA rin mialo ang SAUP amidakya karang Hortelano at Manason karang mialo ang lugar mabilog bangsa. Inyang milabas ang Abril kaugnay na mo naman ning El Nino. Kayabi karani ring financial support, modern equipment at danum karing agricultural communities. King Car Region 1, 4B at 6, miras keng 637.21 million pesos ang alaganing mibe a agri-inputs, fertilizers, planting materials, pumps and engines, HDPE hose, ampong drugs and biologics. Kaya bang magit metong milyon naman ng financial assistance sa mibe king Region 2 at 4B. 8 million pesos naman ng alaganing rice machineries at equipment in mibe mo naman king Region 4B. Makanyan muna man ng 77.50 million pesos king survival and recovery aid, 5.19 million pesos a coconut seedling, 65.35 million pesos a composting facilities, 294.46 million pesos a irrigation projects, at 8.99 million pesos sa marine machineries at equipment king parehong rehiyon. Mabot naman kay migit 60,000 in native animals in Mibia karang Hortelano, mabilog bangsa. Kayabe naman kareng aliwapang assistance sa MIPA partikular na Central Luzon, ding water pumps, irrigation canal, at compensation for loss. Samantala, sinabi ng President Ferdinand Marcos Jr. inyang Lunes, kim pamamisita na kim metong alugal king Mindanao, at dakalya pa programa at serbisyo ng gobyerno para kim pamagtas king Estado Rabie, ring sablang Pilipino. Ginagaranti ako sa inyo na ang Build Better More na programa natin ay hindi lang pangkalunsuran, ito ay pangkanayunan at pangkalahatan. Sapagkat saan man kayo sa bansang ito, kasama kayo sa pag-unlad na minimithi natin sa ilalim ng bagong Pilipinas. Keniking labod Kapampangan, minunanong meramdam ding istorya ring mapilang kabaleng Hortelano, asasa ing singparin, king kakulangan king danum, karing asikon. Makanyan muna man yung problema king paangapiastira ring karelang tanam, at ing malaapresyo na ng gasolina, akarelang gagamitan, king pamagpump danum. Ako, ing kekay talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.